Itara kompita waro ni Muriera Marete na uni mbithairo ndi ndungamirite ngugi gwitwa kazi mtaani haja shauri yako. Concerning mantu jaja ja kuinga counties ja mheshimiwa mantu jaja mheshimiwa Wycliffe Oparanya, ndingeenda chairman of governors ndingeenda kuga I really support kirusta counties nontu bakwithirwa antu betu ibasafite muno utembecha at the constituency levels, at the county levels, na itukuria thina muno. People are really suffering. Nyang na turungamirite kazi mtaani ana batari wa mbecha para bamobara bainge bena meri kithumba inyao iri plus batona mbecha nya chiringi na nyetogeria go push tuliro imbecho tucheche county kana na kwanza kazi mtaani mpango cha national government so bari wa imbecha iterekere tukume guru. Okay, at the county level ndingenda kuga jari atoerwe tukethwa tunenkeri gumboots na gloves cha gwitanguge na atugwita mwanga thai tutona gumboots tutona nya gloves yu utekyo equipment cleaning equipment tutona simply because tuerekana counties itena mbecha. Kwa majina yangu naitwa Poli. Kwa maoni yangu nasema hizo counties zifungwe mpaka Senate wakae chini wagawe pesa, waache kuwaste pesa ya wananchi kwenda kila siku wanaenda huko wanakaa na wakuji na the real solution. So sifungwe ndio wakuje na solution. Sababu wasipokuja na hiyo solution kama ni madaktari hakuna, ukienda hospitali hakuna dawa. So hakuna development hata moja itafanyika kwa county. So waache sifungwe ndio Senate nao wakae chini wakiwa serious wagawe pesa. Na ndija mwananchi kirwalia rwaro nderetendene ya ndiguru yetu ya Kenya thaici ndironere Council of Governors chairman ule witagwa Oparanya auma na inya muno akiuga ntariki 17 na inguthia 17 irojo ate county chonde ga paralyze ngugi na utengu ikethwe gitagwa na inya ndironere kiraito wetu Meru amugwatia muno na ndingwatanira nabo bakuga ende kwi mantu jamwe kwenda bamenya kwa mbere governors governor ofirite nyomwe kiri ngugi ira bagwita kinya ketha itu turaramika kuga cibitari mbuga itena ndagwa mbuga anagote athithwa itwene ngugira county government yegwita na itugwira gwa neo muntu ro ferite ke debate yeje ni senator na ndi senators bonde ndene Kenya twathuganite senator ni hapa house ire ketho kiari mantu ja counties ite county ura ikomba gwita ngugi ura ikomba kuona mbecha na ndi batiganire na mantu ja county ngugi aigwika tukireba bakiaragia jana ndetha imbecha bakugora ikongerwa ciao gute muntu ethu ene thugani ure muthemba jungi bonde betha betirite amwe na ndibiria tumba kuromba tule a Kenya ni president natharie ketha no na inya kana etha ni munene o sheria watho ibuthithwo na ndi kana bwikero ke BBI ire tugurwa ndikathiuru nganthiguru butharie gitikeu gya senate. Naitwa Bev. Sasa vile tumesikia habari kama kesho ati ni county itafungwa, sioni kama kutakuwa mzuri. Kwa vile sasa tutaumia kama sisi wananchi. Sasa tuseme benki imefungwa. Na ujue sasa watu wanaenda benki wanatoa pesa hiyo wanatakuja kutununulia, si ndio? Sasa kukifungwa hospitali ifungwe. Mtu akiumia ataenda wapi? Si unaona ni mbaya? Sasa mimi vile naweza sema wasikisane. Ikiwa hivyo wanasema ati county kulingana vile county population vile iko ati wakawe pesa kulingana na hiyo. Hapo mi waelewane. Yeto rako irosimere mpenda. Nderiugao ni sirugorero nonto kinya ciarekerio tikakure bagatwa. Isirugore kenja ntegoro igetate. Ebwa twena thina mbe kinya tutukona bagutugurira. Na mbuga cikarekerio manto jabwa gukuturi. Ninkuga irekerio ciumbe gutegia bomo na ciate tukona gento kibo. Yeto rako mbetagwa Arima kuma Gitugu. Ibo bwega muno nonto bwa manto jaraja iku na nde imbonete ibwega aba county singi manto ja ingwe jonte nonto kethera mbeca ote mbeca iraretwa tureterwa mbeca iretwa twiterwa ciongoge na mwanka na ndengoge kairemete kwetu na njira itetereka na ja thoko ni ithina manto ne jonte ithina cibitari ithina ende keja kwithwa manto yo jonte jari ore na mbeca itiorete kaba county singi mbeca ikaretwa ngoge igeta na mbere.